Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, bugün Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды ulanmakçыбыз. Sabagыбыз өткөндө этеккир тууралуу айтып, бүтүп, бүгүнкү темабыз истихаза деген тема менен башталат. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ هُوَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ أَقَلَّ مِنْ 3 أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ 10 أَيَّامٍ. Damul istihaza deydi, istihaza kanı dep kotoробуз, bilesizler. Бирок ошол istihaza dep эмнени айтат? Istihazanын leksikалык мааниси эмне? Istihazanın terminologiyalык мааниси эмне шариаттагы? Istihazanın leksikалык мааниси бул хайз сыяктуу эле агуу деген маанини туюнтат. Эмне экен маанisi? Агуу, агат. Нерсе акты ошол истихаза деп аталат. Ал эми терминологиялык маанisi өз учурунда келбей, башка бир убакытта келген канды не деп аталат экен? Истихаза. Эгер өз учурунда келсе эмне деп аталат? Хайз. Же төлөттөн кийин келсе нифас. Эми андан тышкаркы бир убакытта келип кала турган болсо, аны эмне деп коет экенбиз? Истихаза дейбиз. Түшүнүктүбү? Хоп. Kitapta ise ne dedi? Huwa ma tarahul mar'atu aqalla min 3 ayyamin aw aksara min 10 ayyamin. İstihaza dep ayaldın 3 günden az, je 10 günden köp körgön kan deydi. Ayal 3 günden az, je 10 günden köp körgön kandı emne dep atalatken? İstihaza dep atalat. Hayzın en azı kança gün ele? 3 gün. Mına oşonun az kördü. 2 gün kördü. Oşo oydan 15 günge çeyin ne olmadı misalıga? Kan kelip kaldı. Anan 16. gün kan kelip kaldı. Ne deytken biz ana biz? Oşol 2 gündü istihaza. Oşol 2 gündün namazlarının kazasını emi bu kan keldi, hayız bolup kaldım dep oylop kalıp namazlarını toktatup koyuşu mümkün da. Turabı? Bir gün kan keldi, toktatup koydu, men hayızım baştaldı o dep. İkinci gün kan kelip atat, hayızmın dep toktatup koydu. Anan oşo oydan kan toktap kaldı 15 günge çeyin. 16. gün kan keldi, значит, mına başlıklı taraftağı 2 gün emne de esepler etken? İstihaza oşol 2 günün namazının kazasını okup koyuş gerek buludu. Düşünüktübü? Au aksara min 10 ayyamin. Hayızın en köyü kançaylı? 10 tünükün. 10 tünükünden dol sekund öttü, andan alacağı bardığı emne de eseptelet? İstihaza deb eseplenat. Emi istihazanın hükmü emne? Fa hukmuhu hukmur ru'af la yemna'us salata ve la savma ve la vat'a. İstihazanın hükmü murdadan kan toktoy ağıp durganın hükmü siyaktуу deydi. Kebir orular var. Daima murdadan ne ola veret? Kan ağa veret. Ana toktatuğa mümkünçülük yok. Kele veret, oturup tetili kanay veret da. Bunun hükmü oşol siyaktуу bolot. Oşol siyaktуу degende emne kılat eken? Namaz okuunu tıybayt. Oroza tutuunu tıybayt, cinslik katnaştı dağın emne kılbayt? Tıybayt. Düşünüktübü? Ya. Bolğonu az ereceler var, oşol erece menen atkarış gerekti. Tömönde kelet. Ve iza zada damu alal aşarati ve lil mar'ati adatun ma'rufatun ruddat ila ayyami adatiha ve ma zada ala zalik fa huwa istihadatun. Eğer de kan 10 günden aşsa, kan kelip toktobay 10 günden ne oldu? Öttü. Birok ayalda belgilүү malum bolgon adatı var olsa, anda kayra adat günlerine kaytarılat deydi. Kayra kandı adat günlerine emne kılat? Kaytarılat. Oşol adatıdan tışkargısı istihaza bolot deydi. Sözme söz koturması uşul. Misaldı karagılar. Misal bir ayal, aytalı Aişa degen ayal, adatı kança gün? 6 gün. Daima emne körüp jüret? 6 gün etekkir körüt. Birok kezekteki bir kelgen hayzında 6 günde toktogodu. 7 oldu toktogon jok. 8 boldu toktogon jok. 9 boldu toktogon jok. 10 boldu. Ondan ötüp emne oldu? Toktodu. Mına oşonday mezgilde biz kayra artka kaytabız. Janağı ayal namazlarını okubayt. 7. gün okubayt. 8. gün okubayt. Ankeni ne ketip jatat? Kan. 9. gün okubayt. 10. gün okubayt. Ondan öttü. Bu emnekin istihaza eken. Janağı adatıdan tışkargı 6 günden tışkarı kördü o 6 günden 4 gün dağın bu jakta kördü de alardan bardığı emne dep eseptet etken? İstihaza. Andıktan oşol kündü okubay kalgan namazların kazasını oku beret. Sözgö düşünürü? Adatından öttü.
Toktop oldu. 7 oldu, 8 oldu, 10 oldu, anan toktop жатат. Emне кылат экенбиз? Кайра артка кайтарабыз. Адаты хайыз болот, адатыдан сырткарысы бардыгы эмне болуп эсептелет? Истихаза болот. Ошол 3-4 күн калып кеткен намазына окуш керек болот бул аял. Эгерде окшоо күндөрдө окуган болбосо. Түшүндүңүздөрбү? Ал эми эгер андай болбосочу, 6 күн адаты бар эле, 7 күн, 8 күн көрдү, же болсо 9 күн көрүп, анан токтоду. Эмне болот эми? Азыр 10дон өтүп токтосо, кайра биз артка кайтат элек. 6-ны адатыны хайыз дейт элек, андан тышкаркысы эмне? Истихаза. Бирок 10го жетпей токтоп калсачы, бардыгы хайыз болот. Түшүндүңүзбү? Бардыгы хайыз болот, адаты бузулган болот да, бардыгы хайыз болуп эсептелет. Ал күндөрдүн намазынын казасын не кылбайт? Окубайт. Түшүнүктүүбү? Wa in ibtada'at ma'al bulughi mustahadatan fa hayduha 10 ayyamin min kulli shahrin wal baqi istihadatun. Эгер алгачкы жолу ошол балагатка жетер менен биринчи жолу истихаза менен башталган болсо каны, анда анын ар бир айдын ичинде 10 күнү хайыз болот, калган 20 күнү эмне болот? Истихаза болот. Кан ушундай, эгерде биринчи жолу кандайдыр бир кыз биринчи жолу дароо ошол истихаза менен балагатка жетти. Андайча айтканда 5-6 күндө каны токтобой, агып 10 күндөн өтүп токтоп атат. 20 күн балким 15 күн кан кетип жатат да, токтобой. Балагатка жетер менен ошондой болуп кетти. Мындай аялдарды биз эмне деп коет экенбиз? Ар бир айдын 10 күнү хайыз, калганы не? Себеби мында неси жок, адаты жок болгондуктан биз эмне дейбиз? 10 күнүнү хайыз дейбиз, ондон тышкаргысыны истихаза деп коебуз. Түшүнүктүүбү? Эми истихазанын өкүмү эмне караңыздар. Истихазаларды биз кандай кылышыбыз керек? Истихаза болгон аял кандай дарат алат, эмне кылат, ошол жөнүндө. Сүйлөмдү караңыздар. Вал мустахадату ва ман бихи силсул баули ва руафу даиму вал журху аллади ла ярқау ятаваддауна ли вақти кулли салатин ва юсаллуна бизалика ал-вуду'i фил вақти ма ша'у минал фараиди ван навафил. Истихаза болгон аял, зарасы токтобой агып турган киши, мурдунун каны токтобой агып турган адам, жана каны токтобой агып турган жаракаты бар адам, ар бир намаздын убакыты үчүн дарат алышат. Убакыт киргенде. Жана ал дарат менен ошол убакыттын ичинде каалаганча фарз жана нафыл намаздарды окушат дейт. Бул сөзмө-сөз эмнеси? Котормосу. Эми жакшы бир нерсени эсиңиздерге алыңыздар. Бул түр адамдарды үзүрлүү адамдар деп аталат. Кандай адамдар деп аталат экен? Үзүрлүү. Мына ушул үзүрлүү болуп эсептелиш үчүн эреже бар. Үзүр ууланып туруу үчүн өзүнчө эреже бар. Үзүр токтоду деш үчүн өзүнчө бир эреже коюлган. Түшүнүңөрбү сөзгө? Кандай учурда, кандай кезде биз үзүрлүү дейбиз? Үзүрүнүн ууланып тургандыгы, анан үзүрүнүн неси? Токтоп айыккандыгы. Кээ бир адамдар ойлоп калат да, эми истихаза болсо ал такыр эле агып тура бериш керек, ошол неме истихаза дейт. Же мурдудан кечки кан ага берсе, ошол гана үзүрлүү дейт. Бул андай эмес. Bunun erecesi var. Erecege жақшы мани берилди. Эреже үзүрлүү болуп эсептелиш үчүн эң алгачкы жолу, эгер ушул ооруларга чалыккан, учурап калган адам, эң алгачкы жолу учурап калган адам, бир намаздын ичинде, бир намаздын убактынын ичинде, мисалга пешин дейли 2,5 саат деп коелу. Пешиндин убакыты 2,5 саат. Мына ушул 2,5 сааттын ичинде дарат алып, таза абалда намаз окууга не таппайт? Убакыт таппайт. Дарат алса, дарат алып жатканда сынып калат, канайт. Же болсо эмне? Дарат алып бүткөндөн кийин намазга турганда не болуп калат? Сынып, кан агып кетет. Мына ушундай, эгер 2,5 саат ушундай абалда өтсө, мына ушул кишини эмне дейбиз эми? Үзүрлүү дейбиз. Бирок кийинки намазда мындай агышы шарт эмес. Кийинки намазда кеде чыгып турушу мүмкүн. Жарым саатта бир, 15 мүнөттө бир, 20 мүнөттө бир чыгып турушу мүмкүн. Эмне дейбиз булар? Үзүрлүү, айгалек дейбиз. Түшүнүңөрсүзбү? Кийинки намаздын убактында 100% жанагындай дарат сынып туруу не эмескен?
Şart emes. Birinci namazda şart, ikinci namazda emne emesken şart emes. Birok kaçan taza deb esepteybiz. Kaçan aytalı andan 3-cü vakt namazda toluk 100% emne oldu? Toktоду. Emi kayra tazaların katarına kiredi. Düşünüzsüzbü? Bizde düşünmegen adamlar emne deydi? Birinci vakt namazda kanday olsa, ikinci vakt namazda dagın abalı oşonday boluş gerek dep düşünüyordu bunu. Anda emes. Birincisinde emne şart eken? Siz darat alıp 2 reket, je bolsam 4 reket namaz okugan ne kıla albaysız? Yetbeysin, kan çıga beret. Darat alıp keldin, kan çıgat. Darat alıp keldin, kan çıgat. Birok ikinci vakt namazda mınday boluş ne emesken? Şart emes. 1-2-3 yolu kesse şol namazın vaktinin içinde. Siz alıp haka emnesiz? Üzürlüsüz. Emi taza oldu deb esepte düştün emne deybiz? Bir namazın vakti toluk kelbey koysa sen taza oldun degen hüküm çıgat. Mana o erece uşunday dostlar. Esineden çıkarıp alат. Düşünüyor da baştalışı takır kan ne olbaydı? Toktobaydı. Uturu sınıp durat. Az bir minutun içinde, 2 minutun içinde kıskası 4 reket namaz sen ne kıla albaysın? 2 reket namaz oşonday baştalat. Ortasında munday boluşu şart emes. Üzüldü olup durup 5 minutta 10 minutta bir kelse dagın ne eken? Üzürlüsüz. 3-cü vakt namazda misalga toluk taza olsa, men misal katarında aytıp 3-cü vakt namazda. Balkim 6-cı, 7-ci ertesi bir günü siz neme olup ketişiniz mümkün, aygışınız mümkün. Kıskası şu bir namazın vakti toluk kelbey kaldı, siz emne deb eseptelesiz? Taza. Emi uşunday adamlar emne kılışat eken? Ar bir namazın vakti üçün darat alışat. Misalga bamdat namazın vakti kirgenden keyin alat. Tahajjudga algan daratın menen sen bamdatты emne kılbaysың deyt, misal. Ya, okubaysың misal. Kuttanın vakti da. Emi neme menen peşinge, mana hazır peşin üçün darat alsa bola eken? Namazın. Az misallarını aytam. Şaşpay aytqala. Peşin üçün emne kılabız? Peşin üçün vakti kirgende deydi. Asır üçün vakti kirgende, Şam üçün vakti kirgende emne kılabız? Anan darat alabız. Düşünüzsüzbü taksılarım? Her bir namazga darat alabız. Emi oşol namazın içinde, vaktinin içinde. Misal bamdat için darat algan bolsok, bamdat çıkkanга чейин биздин mazhab boyunca siz kalagança farz jana nafil namazlar okuy beresiz. Kalagança kazalarınızda okuy beresiz. Nafil namazlar bamdat vaktında mümkün emes. Misal katarında aytıp okuy beresiz. Çünkü yani kiyimi tuuralı emne bolot emne taksırlar. Kiyimi tuuralı emne bolot. Kiyimi bulgan atat da uturu. Misalga istihaza bolgan ayaldardыкы uturu emne boluşu mümkün? Bulgana berişi mümkün. Bular tuuralı emne deysinse alımlarımızın ortasında talaş var. Kebir alımlarımızın köz karaşı boyunca her bir namazda juuş gerek. Bulgangan jerini emne kılasız? Her bir namazda juuş gerek deydi. Kebir alımlarımızın köz karaşı boyunca her bir namazda ne emes? Juu millet emes deydi. Mındaydı? Eğer de siz juusanız, juudunuz deyli, juuganыңыздан keyin namaz okuysiz. Oşol namazın içinde bulganbay turgan dengelde bir vakt öte turgan bolsa, juuş gerek bolup kalat. Juup kiydiniz, siz namazda okup bütküçöңүz kayra emne bolбойт? Жана kan чыгып ne bolбойт? Bulganbay. Oşonday olsa juu mildet bolot deyt. Al emegede siz juup kiyseňiz, namaz okup jatkanda kayra ele kan agıp jugup kalıp kayra ele bulgana turgan bolsa, anda juubay koysoňuz bolot deyt. Bul janagı kiyim az adamlarga demi? Жаңы кийимиң bolsa чечип туруп жаңы кийимди кийип аласыз да. Түшүнүңүздөрбү? Ушундай эреже. Ушуга фатва берилген. Фатва эмнеге берилиптир? Tazalaş yok. Tazalaş gerek. Birok kaçan? Eğer de siz tazalagandan keyin bulganbay turup namazdı okuy alsanız. Eğer de juudunuz kayra ele bulganıp kala turgan bolsa, juudun nesi yok? Kajeti yok. Mana ушул sözge emne berilgen? Ушул söz tandalgan dep, uşuga fatva berilgen deşet. Düşünüzsüzbü? Kan akkan, kan juktu, bulgandı, birok anın üçün, anın al kişinin hakkında al taza olup eseptele beret. Mafhum? Ho. فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة الأخرى. Kaçan namazın vakti çıksa deyt, alardın daratları buzulat, jana жаңы vakt namaz üçün kayra başıdan darat alıp alarga emne bolat? Mildet bolat deyt. Emi karаңыздар. Bulardın daratını emne buzat eken? Vakıttın çıgıusu. Oşonduktan janagı misalımızda peşin namazı üçün hazır darat alsanız bolat. Sebebi vakit kiret çıkbaydı. Hazır namaz vakti emes da. 5 vakt namazın vakti mı hazır? Çok hazır.
Da bir farz bolgon namaz vakti emes. Oşon üчүn hazırkı daratты alsanız hazır. Bul darat menen ошо üzürlүү adam peşinde okusa жарай берет. Себеби вакыт кирип жатат, чыгып жатпайт бул жерде. Вакыттын чыгуусу бар, вакыттын кирүүсү бар. Азыр бул жерде кирип жаткандыктан Имам Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча дараты эмне болбойт? Бузулбайт. Себеби бул маселеде 3 пикир бар. Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча вакыттын кирүүсү бузбайт, чыгуусу бузат. Ошо китептегидей. Абу Юсуфтың көз карашы боюнча кирүү дагын бузат, чыгуу дагын бузат. Имам Зуфардың көз карашы боюнча кирүү бузат. Ошон үчүн эгерде бир адам азыр чак түштө дарат алса, чак түштө же чак түштөн мурун азыр мына шашке намазы үчүн дарат алса, ушуну мен пешинде окуй албайбы? Мында не болот экен? Экиге бөлөбүз. Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча окуйт, болот. Абу Юсуф менен Имам Зуфардың көз карашы болбойт. Себеби вакыт эмне болду? Кирди. Эгерде бир адам ушунун эле мисалы таң аткандан кийин мисалга дарат алсачы. Чыныгы таң атып бамдатка дарат алды. Анан күн чыкты, бамдат намазынын вакыты чыкты да. Абу Ханифа, Абу Юсуф, Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча дарат не болот? Бузулат. Себеби вакыт чыкты. Бирок Имам Зуфар боюнча бузулбайт. Себеби вакыт кирбеди, чыкты. Бирок фатва жанагы китептеги сөзгө берилген. Кандай экен? Вакыттын чыгуусу бузат. Анан бул жерде эскертип айта турган маселе таксылар. Дараты бузулбайт десе, көп адам ойлоп калат, болду, любой положение булардын акыбалда нерсе эмес, дараты бузулбайт дейт. Андай эмес. Бул ошол үзүр эмнеден? Мунун үзүрү эмнеде? Канбы, значит ошол кандан бузулбайт. Анан кан чыгып жаткан адамдан жел чыгып кетсечи, дараты бузулат кадимкидей. Түшүңүздөр, дараты кадимкидей бузулат. Ким эмнеге кабылып калган болсо, учурап калган болсо, ошол нерсе мунун даратын бузбайт. Зарабы зара, канбы кан, ошол бузбайт. Андан тышкаргылары эмне экен? Даратты бузат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.